Meghalaya State Skill Development Society Riboy kabadai katanat jongka labor employment and skill development jongka sarkar jila Meghalaya ne kasngi kala penlong ya ka recruitment drive ha office bharambong block na kabanta ki khun samla jongka dong kathan ha kane kasngi la sakhi da ki hajar ngut ki samla ki balawan mane shimanta banwat ya kila yokam yo jam ban pentibit ya de hakikam baper la ka de shabar jongka jila Meghalaya bar shabar kari India lengba katanat MSSDS. Boleh pi baro keteng jonga de cyber crime ba de skill development officer jongka office MSSDS. But ta singi la pelong biang ya kane ka recruitment drive ka baar kane apo barembang block. But nga smo kumen sikade e ban i bekini ki khamla khna samla jungi ma nane ki thain barembang baklai awan chani ka recruitment drive. Ban ngi ba ki bon ha kini ki khna samla gala awan mi hangne. But nga kemen ban kalyang ka office jungi ka MSSDS Meghalaya State Skill Development Society. So jengkemen ba i bagi kena mak kalau mi sini program. Pada ngi ba lada kini kena semua jungi sini lada kim yo ban pendap ya kene ka recommend drive ru kerpai ki waso du jengkemen ba kene kamde ka sin baning kong ban pilong ne po berembang area in sepelong biang bia hakini ki benai ban sawan. Te na benta kitu ki kena semla ne ki bawat kamu jam ki time umsning area kila banwan hakre ka aprendiu tarik ade po CFC lum roman te hajan kalat balwan college. Te ngakwaru ban kerpadi kini ki kena samla daki one stay bar kini well lang ki parok parmarjan ma makane kade ka kebuksian namta jongki hi namta ki bawat kam jam bar kani ka recruitment drive ru kade namta ki kena samla daki ko ban wat kam mdai tong ne po di jela Meghalaya bar kumjuru cabar kari India kumjuru apo ri India ban ni kerman scam ru ban ka office jongi kamde ban kan kan sakut na tamta sngi la ne la apsaun ru tri apo umsning bat ngi senang penya syun na kanika kumbangi i menta sengirung i ba kini kibon kini ki kena mak response kabon te ngin sapelong bian le sai sngi te tang ni kini flash bon.